Muraho neza. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru meza kandi akaba mabi. Muraho neza abakunzi ba Isaac Media. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ntambara iri gukomeza mu murego hagati ya Israel na Iran. Abantu benshi ku isi bari kwibaza ikibazo gikomeye. Ese iyi ntambara ishobora kuba ifitanye isano n'ubuhanuzi bwa Bibiliya buri muri Book of Ezekiel cyangwa buri muri Ezekiel 38 buvuga ko intambara ya Gogi na Magogi. Muri iyi video tugiye kureba uko intambara yatangiye, uko ibintu bihagaze uyu munsi, nicyo ubuhanuzi bwa Bibiliya bubivugaho ni biki. Uko intambara yatangiye mu mpera za Gashyantare 2026, ibintu byahindutse cyane mu burasirazuba bwo hagati. Israel ifatanyije na United States of America yagabye ibitero bikomeye kuri Iran. Ibitero byibasiye ibigo bya gisirikare, radari, ibikorwa bya misiyo n'ibice by'ibigo bya nuclear. Nyuma y'ibi bitero, Iran yahise itanga ko iteguza ko igomba kwihorera nta kabuza. Iran yatangiye kurasa misile, drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare bigamije kwibasira Israel. Ibitero bya Iran kuri Israel, misile nyinshi zarashwe ku mijyi ya Israel harimo Tel Aviv, Haifa n'ahandi hafi ya Yerusalemu. Nubwo Israel ifite system yo kwirinda misile nk'izo ngizo ariyo Iron Dome, hari misile zimwe zanyuze muri ubwo bwirinzi misile zanyuze muri ubwo bwirinzi ziraza zirasa ku ntego. Abaturage benshi bagiye mu bice byihishe cyane ariyo bita bunkers. Mu gihe yari iri kurasa muri icyo gihe, abaturage nyine bagombaga kwihisha. Rero iyi ntambara ntabwo ari hagati ya Israel na Iran gusa. Hari n'indi mitwe ishyigikiye na Iran kwinjira mu ntambara. Urugero, umutwe wa Hezbollah muri Liban watangiye kurasa rocket ku majyaruguru ya Israel. Israel nayo yahise itangiza ibitero bikomeye muri Lebanon. Ibi byatumye intambara ishobora kwaguka mu karere kose ka Middle East. Ingaruka ku isi hose. Iyi ntambara ntabwo igira ingaruka kuri Middle East gusa. Ibintu byinshi byahindutse ku isi. Ibiciro bya peteroli byaratangiye kuzamuka cyane kubera ikibazo cy'inyanja ariyo Strait of Hormuz, inzira inyuramo peteroli nyinshi ku isi. Ibihugu byinshi byatangiye guhangayikishwa nuko iyi ntambara ishobora kwaguka mu bindi bihugu cyangwa igahinduka intambara nini. Ese ibi bifitanye isano n'ubuhanuzi bwa Ezekiel? Muri Ezekiel 38 Bibiliya ivuga ko rero hazabaho amahanga azateranira hamwe akaza kurwanya Israel. Muri ayo mahanga havugwamo Persia ariyo Iran, Kush na Puti akaba ariyo Egypt. Niyo mpamvu abantu benshi ku isi bari kwibaza niba ibi bintu biri kuba uyu munsi bishobora kuba ibimenyetso by'ubwo buhanuzi. Ariko abahanga ba Bibiliya bavuga ko tugomba kwitonda mu gusobanura ubuhanuzi. Ariko abahanga ba Bibiliya bavuga ko tugomba kwitondera ubuhanuzi. Nta muntu uzi neza igihe bizabera cyangwa uko bizabera. Icyo Bibiliya ivuga ku iherezo
ry'intambara mu buhanuzi bwa Ezekiyeli 38 kugera kuri 39, Bibiliya ivuga ko amahanga azateranira kurwanya Isirayeli, ariko ivuga ko amaherezo Imana ubwayo izarengera Isirayeli. Ibyo bivuga ko amaherezo y'intambara izarangira kandi Imana igatsinda ibibi. Rero muri aya makuru ni amakuru meza turi kubagezaho ajyanye n'izi ntambara za Isirayeli. Intambara Irani rero Isirayeli na Amerika bakomeje ibitero binini cyane. Isirayeli na Amerika bakomeje ibitero byo mu kirere ku mijyi Irani, harimo Tehran, Asiflan, Basher. Hari raporo ivuga ko Isirayeli yakoze ibitero birenga 4200 kuri Irani, bigamije gusenya sisiteme zayo zo kwirinda. Ibigo byinshi bya Irani byaratwitswe, harimo ibiro bya leta, ibigo bya gisirikare, ibikorwa bya radari. Intambara nabwo iri hagati ya Isirayeli nayo gusa. Hezbollah muri Lebani, umutwe Hezbollah ishyigikiwe na Iran, nayo watangiye kurasa amaroketi menshi kuri Isirayeli. Rero tugomba gusengera Isirayeli kugira ngo Imana ibashe kuyitsindishiriza iyi ntambara. Rero nitugomba gusapotinga izi ntambara, zizatuzanira ingaruka nyinshi ku isi. Ibura rya peteroli, ibiciro byarazamutse kandi biri kuzamuka. Iyi ntambara nimara igihe, isi izaba iri mu kangaratete. Rero ibihugu bikomeye ku isi birimo kwinjira muri iki kibazo, harimo Uburusiya. Yasabye Isirayeli na Amerika guhagarika intambara. Ibihugu byinshi byasabye amahoro kubera ingaruka y'abaturage, ibyangiritse n'abantu bapfuye. Ibitero byinshi byatewe, abaturage benshi barapfuye, inyubako zarangiritse, n'ahantu h'amateka n'umuco byarangiritse. Rero uko ibintu bimeze uyu munsi, Irani iracyarasa misiri kuri Isirayeli. Isirayeli na Amerika baracyarasa Irani. Hezbollah iracyarasa roketi muri Isirayeli. Intambara ishobora kwaguka mu bindi bihugu byo muri Middle East, cyangwa igahinduka intambara nini cyane y'akarere. Incamake y'uyu munsi rero, intambara yatangiye kuri 28 z'ukwa 12 2026. Isirayeli na Amerika bateye Irani. Irani iri kwihorera irasa misiri. Hezbollah yinjiye mu ntambara. Ibiciro bya peteroli byarazamutse ku isi. Intambara iracyakomeje. Imana ikomeze kubarinda. Dukomeze tuvuga n'ibindi biganiro. Niba aya makuru akubereye meza, ukore subscribe. Turabakunda kandi turabishimira. Imana ibahe umugisha.